салом алайкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. имрӯз мо нонпазӣ рафтестем, камтара хамир кардам. хонаи ҳамсоя рафтестем, дар мошинмон ҳезуму хамирмона гирифта, хамирмон қариб расидагӣ, то мерем алов мекунем то дегдон сафед мешад, хамирмона мераса. дӯстони азиз, мо омадем расидем, ина хамири моам расидагӣ. иҷа дегдонмонам сафед шид. мо хамирмонам миёрем сари дегдон. дар хнакӣ бугум нуни чапотӣ мепазем. бугум ки даҳани дегдон май даҳакай. рафидаам калони бад нестай. мо золаора камтар, калонтар гирифтем, хеле тунуки хушрӯ нашид. хай ба ҳар ҳол ба нуни чапотӣ монанд шид. инамехе дӯстони азиз, ягон вақте ки мерафтам камтарак нуни чапотӣ бо камтарак хамири сахт нуни фатирхамир мекардам. не ки имрӯз гуфтам хунукай, камкамак шамол буд, гуфтам хай ирӯзашта биём ами нуни чапотира пазам. 10 кило орд шурида будам нуни чапотира. хай хела нун шид. нимехе алов монда, камкамак алов монда, хеле ки медонен чапотира бе алов пухта намешавад. Камкам намехе алов монда нуни чапотиёра пухтестем. нимехе дӯстони азиз, ҳамсоям пухтестай бугум ма рост кадестам нуна. ма гуфтам биё ма пазам, гуфт не хай шумо рост кадан гирен, ма пухтан мегирам. нимехе дӯстони азиз, хай якдуташама часпондум, мондагиша ҳамсоямон хай часпонд. хеле ки дидестен аловам дар гирифтестай, нунорам хай дар бугум ки алов мепазен. хнукай берам, ами якду ҳезмча мепартем, рӯ алови шида места. бе алов пухта намешавад нуни чапотира. мо миёем мехе нун мепазем. рости хаиҷа ки корхонаҳай мо ҳар су рафтанам мисол саҳар мебурӯи як корта мекунӣ намекунӣ, рӯз бега мешавад. исбодаи хонаора партофта рафтанам мисол намешавад. молҳол дар хона барои ами хай бо ягон вақти дигар шава гуфтам, баъд бо миёем нунпазӣ. намехе дӯстони азиз, мо нуномона пухта шидем, ҳамаша омадем нунора таҳ кардему камтарак шиштем. хона рафтестем, хонаи ҳамсоя. бугум ки як вақте дилмон мекаша ки биёем ягон вақт чахчах карда шидем кати ҳамсоя. не ки раҳмон хела дуртара, хай ба ҳар ҳол 15-20 рӯзда 10 рӯзда яке мерем мешинем. хонада омадам расидам, нуновам хела дар дури дарсахон буд. гуфтам биё вай сортировка кунам, мисол май хай булак шидагиё шаву вақте ки амину дегдон ки хунуктар шавад нуна мекани, мисол пуштиш ягон гардиш мемонад. ҷа омадам ака гуфтам ки хонада нунора сортировка кунам, мисолам пишкандошу пуштошон ягон гард сиёҳ шидагиё шад адел намонаму бо состароша адел намонам. инамехе дӯстони азиз, нунои чапотӣ бугум ки бениҳоят ба мазза ҳай. нуни дегдонӣ бугум, шир гирифтем. гуфтам ки саҳар кати ами ширчои нуни чапотӣ кати мехӯрам бачаҳо. инамехе дӯстони азиз, ферма камтарак дура ай хонамон, бугум я 8-9 километр. бачаҳо рафтан шир овардан, ҳар сол зимистонда меовардан шир. бугум ки қимат шидагӣ. усола мерафтан шир меовардан 500 рубл, бугум ки 10 литр меовардан. ҳозир 1 литрш 60 рубл шидай. як-ду рӯз пешки ами магазин рафта будем, анами ширама 65 рубл да гирифтам. нигоҳ кунен ранги овай. як бор ширчой кардам, шавҳарам гуфтак маззае надора, гуфтак накай дига.
این شیرم خیلی موند. اگه بگم که کودک کمتر کشه کردم شیرم خیلی موند. دوستانی عزیز بعدی سالی نو بگم که بچه من 3 روز یا 4 روز دیگه مکتب رفته گیه دیگه همی خونه ده تا حاضر را بگم که خونه ده. بعد طرفای مگازین رفتیم گفتیم که کودک ها زیخ شده گیم بیا یک طرفای مگازین شون بریم. بعدی مگازین هایی که ما رفتستیم ای خونه من بگم که رها که مثال برف گازی وی 40 مینوته دورای بگم که 40 مینوته میرسیم. کودک ها را بردیم همین دوری مگازین در آمدیم. کمترک سیونکا کردسته بودم که بود چی بود معلوم نبود. بگم لباسه اخرانگی هم نداشتک. بعد گفت چی باید سیونکا کدستی؟ با من گفتم که چی دا ممکن نیست؟ گفت نه سیونکا تا کش دادری مگازین ممکن نیست سیونکا کردن. بایم خدر آمدیم بگم کودکای هم آزاد نگشتن. اسمیرم ای هر سم خیلی نگاه داره. ما تلفن ما کشته بودم سیونکاشه. اسمیرم امی رنگی میگی آدم دیدگی نیستن. امی آدمی در آمدگی را می نظارت کرده تماشا کرده و چیکو میکنه ای هر سم خیلی نگاه کرده می استودیان. این مگازین سوپرمارکت بگم که اومدیم نرخواه روی میلیون بگم همه چی قیمت تا حتی 1 کیلو شکر بگم که ده همی رایانی ما 30 روبلای بگم 35 روبلای نه که ده اینجا اومدیم اینمی شکر 1 کیلوش 50 روبل بگم روسک سخر گفته 50 روبل. نمیدونم که خیلی ما 5 کیلو میخریم خیلی کیلو یکی نمیخریم. بعد شوهر ما گفتم چی با یک قیمت این مگازین ها میگه که اینجا مگازینش کچستویه همش بگم که باری نوای گفت برای همین. ما گفتم که خیلی ما اول آخر آمدگیم شیدم این مگازین ها. مگازین ما رایون خدمانسازه که چند تا پتیارشگاه داره چیزی که مثال دیل خواست هر یک مگازین میابی. نمیخواد دوستانی عزیز ما خیلی کمتر گشتیم چیای در کاریمون گرفتیم با گشتیم خونه آمدیم. بیرونم برف باریدسته بود. خیلی 1-2 روز پیش بودی سیونکا و اینجا دوستانی عزیز ما سمبوسه کردستم. چه خیلی که میبینید سمبوسه در این کاسه درونشتا بگم که پامیدار گوشت و هم خیلی پیاز زوالش هم بگم که قینه نیسته. زوالش بگم رنگ دیگر زواله های سموسه راست کرده و روغن کرده نمیستی. سموسه بگم که رنگ شوربا سموسه شوربا هم خیلی آمد. درونش وقت درونی سموسه را من کشادم هم خیلی جوشیده استه میگی که و شوربا باشه در سموسه هم خیلی به مزه خشرو آمد سموسه. خمیرش تمامی کمترک سلیویچنی مسلا او کرده انداختم آب نمک تمام. بعد کمترک دم گرفت هم خیلی زولچه کردم میده میده. بعد اینم خیلی نچینکشه گوشت و پیاز هم خیلی ابیچنی. بعد در دروناشون همی کم کمکی پامیدار انداختم. بازی ما یک تشه کشوده میبینم درون. بعد قورقه هم خیلی قورقه میده میده بود. ای گوسپند هم خیلی انداختم. به نیایت به مزه آمد. نه که شوهرم خورد 2 تشه خورد سیر کرد ما نخوردیم. بگم که کم تره خوردیم چقدر روغنش بسیار. همی بعدی که گوسپند کشتیم بگم که گوسپند چقدر همی روغن گرفتگی 1 قوت گوشت 1 قوت روغن و پیش ما کتی کودکام خورده نتونستم برای که وقتی گوشت میده میکنی 1 پرشت خیلی روغن 1 پرشت گوشت او را جدا کرده نمیشه. روغنش بنیاید بگم که بسیاری بد می دریلیستی دخوفکه ای روغن پر شده بگم روغناش برامده. اینم خیلی دوستانی عزیز سمبوسه شوربای ما تیار شد. بگم که در دری سمبوسه گویا شوربا پختگی نگاه کنین چند قدر آب برآوردگی. روغن و همی آب پامیدار هم خیلی نگاه کنین همش روغن خالی را چه میخری. اینم خیلی قورقه گوسپند انداختم با بالاشته. خیلی به مزه خشرو من 1 تشه میخری سیر میکنی بگم.
اینه میخواد دوستانی عزیز، امروزه بود ولوگی ما. فکراتون در کامنتاریا نویسید. درباره نونی چپاتی، درباره سامبوسا فکرای شما را انتظاریم و نویسید که نوارهای ما به شما پسند هست نیست. نوارهای ما ایده همیشه. اینه میخواد دوستانی عزیز، شوهرم دا بگم که سامبوسا کرده، ما کدا گرفتم، من میخواد پیتزا کلباسا که داشتن خونه دا، گفتم بیا پیتزا شون کنم، سراونا سامبوسا را نمیخورن. با این میخواد یک عبیده پیتزا کردم کدا گفتم در خونه. دوستان عزیز در پناه خدا باشه، خدا نگهبانتون تا ولوگای آینده. خیر.